يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما أتاه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتذكر عليك ونثني عليك خيرك كله نشكرك كما نكفرك ونحلو ونترك من يرجوك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ونشهد وإليك نسعى ونحسن نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ذو الطوفان المهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. S ovim su završili pripremanje Kur'ana i sura, sad ćemo prijeći. Sad ćemo prijeći za pitanje. Sad nam moram proći jedan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
To je baza van, to je za narod. Islam je vera koja je objavio Allah preko svoga poslanika Muhameda alejhi selama cijelog čovječanstva. Kojim riječima izjavljujemo da smo muslimani? Kelime šehadeta. Kako glasi Šahadeta vjerujem, a jezikom ešhadu an la ilaha illallah, ešhadu anna Muhammadan rasuluhu. Kako glasi je mišljenje? Ešhadu an la ilaha illallah, ešhadu anna Muhammadan rasuluhu. Šta to znači? Ja srcu vjerujem, a jezikom izgovaram da je samo Allah, da je samo jedan Allah. Ja srcu vjerujem, a jezikom izgovaram da je Muhammed alejhi selam Božji rob i Božji poslanik. Iz čega se sastoji islamsko vjerovanje? Islamsko vjerovanje sastoji 6 prvenstvena vjera. Znači, Boga nije Boga vjerovanje, majka ti, ja vjerujem se Božji, Morka vrstuvi, ja vjerujem se Božji pagavere. Taba, aj, ostre, nauti, ja vjerujem se Božji pagavere. Aj, posle, voda, nauti, ja vjerujem se tuški, jamanski, da ćemo svi pogledati. Kako glasi islamski pozdrav? Assalamu alaikum, salamun alaikum. A kako bi ti glasili? Kako bi se dobio? Alaikum salam. Koji su glavne islamske nužde? Predstavljaju istina vjeru. Iz glavne dvojice. Prvi kaže šalat, ali se hakida tešanu Allah, šadu anna Muhammeda abduhu wa rasuluhu. Drugi dan su nakon prije zakata Ramazana, treći ugodni dana, 10 dana Ramazana, posle četvrti ugodni dana, 10 dana Ramazana, prvi četvrti koji ima mala zekijata, peti kvalita, što tiče korisne, neki malo nema čić. Ti nam reći u stvari moj prvo a je? A ti ćeš se reći kako bi savjetovao? Prvo pravčimo bismillah. A prvo ruke da izašaka 3 puta, daje na usta i uzradu 3 puta, pereno lice 3 puta, pereno prvo lijevu peznu pa lijevu ruku 3 puta bez zaratova. Poterimo med glavu 1 puta, a pereno uši i vrat 1 puta, pereno prvo desnu pa lijevu nogu do iza članaka 3 puta. Kad sam već A ti će nam pokvaća kao, a bavimo malo ovako možda. Ako odazimo malo ovako, ako nam prosuri gnju ili žuta voda, ako nam poteče krv, ako zaspimo, ako uvijek ispadnemo, ako pustimo vjetar. Gdje nam ti reći uvjete za namaz? Prije namaza, koje uvjete treba misliti? Da bude čisto tijelo i odjelat od čete kanja, drugi abdest uzeti, treći prema gubi prekrije, peti vaka zeš, šesti mjesec četvrno što će se kanja. Hajde reći nam ti koliko sada ima rekata? 4. Dva suneta 2 farza. Prije se klanjaju suneta 2 farza. Navijem salata sunetom fađa, edan sabak i uvete Allahu ekber. Šta ćemo sa prvom rekatu? Na prvom rekatu uči Subhaneke auzu bismillah sura, pa na ruku pa na seždu. Ustad na drugi rekat, prouči bismillah sura, pa na ruku pa na seždu. Zitna stila proučite tehijatu do salama i salam predati. Gdje nam ti zanijeti? Pazi. Sama. Sevete salillah salate. Vadi peži edam i takvim kivati Allahu ekber. Reci nam kako je posljednji Božji poslanik?
Sini Boži poslanik se zove Davud alejhi selam. Gdje ste rođeni? Rodi neki Arabi. Kako su zvali njegovi roditelji? Mače bila Amina, a oča Žula. Koje godine ste rođeni? 632. 572. A umro? 632. godine. Ko je druga? Znači štitu. Ajde, ne dole. Štita je tamo znaka. Kakav je ovo posao koji radimo? Dobar? Je li ovo dobar posao? Yes. Čime ga počinjemo? Riječima Bismillahirrahmanirrahim. Ajde ti do njega, Allahova dželešanu svojstva. Budu Bog ima i sam na sebi opšte. Kidem Bog od uvijek nije postao. Dostao Bog za uvijek nikada ga nastati neće. Ajde ti do njega nastavi dalje. Vlada nije Bog jedan ulični slučajte koji njemu sličan. Hvala kad povedam vas Bog sam na sebi opšte i kjamu da nek si Bog nema mjesta. Dobro. Ajde dalje ova odlična. Isto nastavi svojstva. Allah Bog živi svojim vječitim životom. Ilum Bog sve zna. Svemi Bog sve čuje. Besad Bog sve vidi. Radost Bog sve svojom voljom čini. Kudret Bog je sve moguća. Kelam Bog govori božanstven gorov. Tekvim Bog sve stvara, država i rastva. Šta su to meleki? Meleki su nevidljiva dovoljna bića. Oni nikada ne griješe. Oni su uvijek... Gdje mi kaži imena neki meleka koja mi znamo? Džebrail, Azrail, Mikael, Israfil, Krame, Krativi, Muker i neki. Dalje ti do njih. Jesu i ti druga grupa, jesu? Dobro, gdje mi kaži, šta su to Božji kitabi? Božji kitabi su Božji objave kojima su dostavljeni ljudima Božji poslanici. A znaš ona 4 velika nabrojeva? Tevrat, Zebur, Inđil i Kur'an. Svi ti drugi. Dobro, ajde dalje. Šta su to Božji poslanici? Ko su Božji poslanici? Božji poslanici su Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Mohamed alejhi selam. To si imena nabrojeva. Ko su to? Šta je to? Jesu to meleki ili su to ljudi? Ljudi. Odabrani? Odabrani... Koji je odabran? Koji je odabran? Allah Đelešanu odabrao te ljude posebno. Od Allah Đelešanu odabrani ljude. Dobro. Šta je sudnji dan? Sudnji dan je ovaj dan kada će Allah narediti Israfilu meleku da pune usuri sve će živo i sve će mrtvo živjeti, skupiti se pred Allahom sudi. Dobro, kada će biti sudnji dan? Niko ne zna. Hajde dalje. Šesti imanski šart, šta to znači? Bez kaderi hadi veseli minela i tala. Dalje sve što se događa bila s Božjom voljom i Božjim određenjem. Dobro, dalje, koja je druga grupa? Prijevo sure i hlas. Jedan je Allah, jedan Allah je utočište, svakom nije rodio, rođen nije i nikom ravan. O čemu se govori u toj suri? Allahu je jedinstvo. Odlično. Dalje, šta je gusul? Gusul je posebno vjersko kupanje koje je određeno prvo zdravim muškarcima i ženama i to u 3 slučaja. Prvo, poslije prvog začinja, poslije izljevanja sjemena usmeni na bilo koji drugi način i poslije hajde i pas. Dobro, dalje sljedeći kako se uzima gusul, kaži nam. Prvo usta i grlo vodom iz plaka, drugi nos vodom iz ape, treći sve tijela opet da nigdje stvarno ne ostane. Nemoj žuriti, nemoj se ništa plašiti. Dalje, tejemum. Tejemum je simbolično čišćenje zemljom u slučaju kada nemamo vode ili je ne možemo upotrijebiti. Dobro, da mi kaži kako se uzima tejemum. Prvi nijetu čipa tejemum uzeti na veći tejemum je jednu savate, ali ja sam vaditi kaže lula i tela. Drugi udariti rukama posle uči istupljamo palite mesta uči. Treći udariti rukama posle uči istupljamo kad je ruke da odsobera na mesta uči. Dobro.
Naboruj mi 5 dnevnih namaza. Sabah, podne, kindija, akšam i jaci. Sabah koliko rekiata? 6. Poredaj. 2 suneta, 2 farz. Zanijeti prvo šta se klanja. Teniten salat, 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 suneta, stađu, jedan, sagvat, vrti, Allah, I vrti. onda na prvom rekiatu. Subhanak, pravdu, bismillah, alhamid, sureta, nalikrupa na 6. Usta na drugi rekiat, proču, bismillah, alhamid, sureta, nalikrupa na 6. Usta sura, prišta, tahijata, salam, ali salam, pred. A je se tako isto klanja i farz? Yes. Jeste. Dobro, dodaj njoj. Kaži mi koliko podne rekiata? 10. Poredaj. 4 suneta, 4 farze, 8 suneta. Dobro, zanijeti farz. Deveten salat, salat, hadr, zuhri, adam, mustaki, vrti, Allah, ekber. Na prvom rekiatu uči subhanak, ja uz bismillah, alhamd, sureta, nalikrupa na 6. Usta na drugi rekiat, proču, bismillah, alhamd, sureta.